Alhamdulillah sih. Gaya kok men sedikit. Lampi tahun lembu maki sedek. Saya kudu tak diki apa ke lampi gendang. Bodoh ki kacang. Sia. Tidak tolak sih bisa gaya. Oh sih tak bisa gaya nih. Karena dari seharian dia nyari buka. Pola nemu apa tak? Kening ke telas. Jalan nyari taksi bu. Jalan-jalan. Nyari buka. Aduh, leduk. Cek dorong serbek gua ngaku kelepingan. Nyaman anak sarungan ki kepecek. Aje ramen anak poton sahabaan saya keluar ya. Aduh. Hari ya sih kok jagi lesehan pojok rumah. Ingat siapa sih ajuar dia? Lesehan patu. Assalamualaikum. Mak bodoh burung tak itu kui. Apa keng terus kemaling na yang siap? Ada orang nggak ya? Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, mau makan bu? Ngampong atau juk? Mau ngampong atau juk nang tanian kan jaga nari ngadeer. Cerek nah. Ada Mas Ereng Allah Taala. Mas Ereng situ bonder. Kalau mau kenalan Hari ya. Beres ya. Betul. Pan Vita ya. Baca anu marabun masalah bun. Bun makin ratim bun. Alhamdulillah. Baan mo kay din na. Ya. Harapan nga apa bun? Bapa sakyo. Kita. Mayan lang ya. Alhamdulillah. Ako ala ko bebubun maramon nyaman lah ko nako kibo. Iya, tak dapat ada bebu kapi. Nyaman rebon kita. Kok pun bebu rebun. Si abu padin tibi. Ya alhamdulillah di TV pun. Aduh. Ngajen ceje ngajen. Hah? Ngajen ceje. Oh ya alhamdulillah rupa. Man lagi dem. Kok laki adik lepet pun nyaman ke TV. Lepet. Iya, lepet itu pun ini kebeli. Aduh, lagi lepet. Kira nak masalah kan nanguan ngampong bun. Poroma. Bibi. Baan ki seneng ngampong kalah. Beda cawcaan ring mature bun. Dari Agar tak nyaman mon juga embi. Terus? Paling nyaman mak ajem kampung. Oh, tak nyaman mon. Mon tak nyaman mon di TV, paling nyaman lain ngampung bun. Nih, takdir ya bu entah. Nyaman coba saya mau tak kata bun. Ya takok. Saya kok buat teh di bun. Nemu boy bu entah. Ya Alhamdulillah. usaha nih kenian bun, alhamdulillah. Dia njok sokore nyaman usaha belajar dari kecil kan. Berapa kontrakan deh. Ya enggak tak larang cek pesel ngajar bun. Iya tepak. Mana jual apaan dia? Kok acual binian bun. Tanya bun bun. Iya bilang udah binina aja. Oh, binina aja. Bocak lah. Sampuri binina ore. Laki anta jual dia, Bun. Bodoh lakian geng mon lakian tak pakai baju bun. Wah, apa jual bini? Awajon binian. Jual. Mon lakian bekali. Hah? Bekali. Ya beri idun ka testa. Iya aja. Oh. Iya bodoh ikan bakar, lalapan. Pokok mon mesen-mesena bisa. Oh, bisa dan ya? Bisa. Oh, alhamdulillah.
Nyaman ku ta. Sepenting kelakuan Pak Aper ya le. Area tekunin. Mak iyong ku bun. Ih. Iyo bun natanya tang laki. Laki benda remno bun. Ada tang lagi yang dream ta. Apa bun? Yendrem. Ya. Ya lalu sama sama yang itu. Pimpo selain dream. Bun. Ayokom Hah? yendrem bun. Tak yokom. Ada tayo kong jo. Abo. Siya temo. Uy, mungkin nanti temu niro lagi ya kok bun. Lan jo kejo ko tala ta. Oke, one sing kuno yang dream mo. Mungkin di laki lah masalah ribun kepikir bun. Berarti Rocky belum jodoh. Iya, Kita ada Om. Pak kebetulan. Iya. Ah. Tapi abu mau nggak tahu nyari PC di arah apa sih lagi bun. Iya lah, karena hidup jangan ketergantungan kering laki. Ya, Roh. Selama kita masih Betul, bisa apalah nyaman bekerja. Iya betul. Semangatnya Ang nanti lako na rin laki bilang mo ba na kato kotang. Iya mau tak kan. Betul yang kuy minta lako TV. Glowing na ring laki sinupa. Alhamdulillah itu nama cari paring nak pucro. Amin. Ban bila di situ bondo di mana? Kok nang pasir putih bun. Di mana Pasir Putih? Eberen wisata tepat dah bun. Tepat Eberen berarti masuk kah? Kecamatan Fungatan. Oh, Kecamatan Bungatan, ya Allah. Iya, tang laki lambering bisa. Iri bun. Nyaman, nyaman begini. Beni cukup. Beni sudah iri. Jangan secah ucapan. Iya, ya alhamdulillah. Itu kok mesen kok. Mesen jadi apaan jadi pokang ya? Pokang aja bodo, pokang goreng bodo bu. Ada apa lah? Mesen apa kepe wae. Minta PKP aja. Iya, kepen aja. Oh, tanda ke pokang bun. Yo, pokang raja kelu lempo tak tulis tanda. Ada sih kini mon pokang goreng aja bun. Wala ta. Pokang aja. Anjo. PKP. Iya, PKP. Sayap jero bun. Oh, jadi sayapnya. Engkau pakai sayap. Angkui apa nyaman? Iya, ruah PKP roh. Iya. Wiki 10. Pak, masa 10 hari kena jual poleng. Jangan 10 wiki. Allah setongan sepenting kok ingin merasakan dulu. Dekian mon. Siap mantap. Dekian kan kok bisa no abu lo goreng-goreng. Mak iyo ku yo bun. Kay promosi rin. No, tak sepola. Setong boy sepenting tak lecek. Nai. Mbak coba Robert dan foto Dasar nai. Ya Aja benar. Aja jajan ada yang betul bun. Iya. Kok ngomong ke jeding lah ta? Boy mayu. Bode jeding. Bodoh. Boy minta jeding saya aja segini. Ya, pokok arura lah penting kening bisa Ayo. paculo naing rongko. Kami ya ta. Hari lalah joncong. Nyari TV aku buka nyari TV. Nggak kira ada di anak. Iyalah. Tahu udah pak. Mbak, pokang mbak. Aduh, mbak, pokang mbak. Aitanya, pokang kok. Pokangnya siapa? Pokang engkau. Pokang aja mbak. Anu pokang abak nah kakak nangko. Pak nangko jatuh hujan saya marah jeria. Makanan kardiman. Kenanan kardiman. Nal makan nal mbak nah. Siapa kita tahu kapan bu? Enggak. Saya nggak adalah korban ya. Saya nggak tahu kapan nangko. Saya nggak laku kang abak nah kakak nempat lah ya. Sang kuning kok geremuan pas enggak kapan bu? Mbak pola. Saya tak tahu kapan bu. Resa apa cedek karen goreng bini. Nah. May ban ngakan akas dia benar. Ban mai ikma baik, mana saya ngalah ate terus kapan nangko bener ya. Ajar lah sabar kuruan mending pun sing kopi. Pan mbak mon kutore. Pesen ko. Njuk menepak raya. Iyalah, Pak, pokang Pak tung, Pak. Yun, nanti nak yo. Iyalah yang tahu Nanti ya. nanti jadi lu. Untuk, Pak. Yo. Ada yang ngangku yo nase. Kok tak seneng kan nasi ya, Pak? Kok seneng kabuter, king sapereng. Jadi lamban na nase. Mon saya kocak buter pun sedikit. Mon sepereng ruan nase. Pig. Iya jera kan buter, king ben kancana. Iya lah. Daun ku anak deh.
Abi teh. Iya, marilah. Ya, ada sepokang. Rempah, Pak. Gratis. Hari ya berung, hari gini minta gratis. Bayar dong. Mun bajaran dapat dangkok baru mah. Ay, belum ada iya, man. Lala majar, pokoknya majar. Ada gratisan puasaan, kami buka. Nah, tempat Anda. Ya, ini. Kesana kasa pun deh. Bah, sosok na, Pak. Nanti naga bola kapan mo rin ko. Lakonnya. Kalau misalnya tempat nangkok beli kortingan. Kalak kape. Nasib. Di nang kok mare lah ta? Oh iya mare. Nang kok Ban. kita ha? Ban, kemi apa? Mau cabit toh. Biasa kok ngontrol lagi tengah bu anak siapa anwa. Ay, seolar. Bening jong kok ngomong sakit mak bodoh sabun apa? Apa sabun siri aja kapan di? Oh iya. Bo. Ada sabun siri ya ke apa mau kamu? Bo, elah. Anu naring bini, wah. Oh, Sampo. Oh, alhamdulillah. Ila mari lah yuk. Berapa ya? Acan do. Bu. Mak Puasaan. bodoh. Kok tak teko mun do padering copore. Siampun. Iya. Jadi nah, ada kalangkong lah ya sosok tahu usah lah ya puasaan. Marah, mak kira perasaan malu na sih kagak bayano ta? Iya mana tak sadar kakang kok coba Iya, lakon iya. nyaman. Kalangkong. Iya lah, kalangkong. Ya, terlancar ya lah ya. Hai. Ya, assalamualaikum. Boleh laku na yo. Ya.